Kata thok jaka. Nalai kothok. Oro podre pod samung dongo. Lekai kulpai ya samung. Hey guys, hana lam so no rojot tan ani YouTube channel lo bahai tong bai khakai jot kaham no tong ni ang mo kaham no tong go ge borok ke daily khlai tong yo advance Christmas mo hanga ge sini girijani decoration Borok ke iko. Mukhe te khai tong bai nan ba. Wah, tu di thumbai ja tu di mani rok nang misila. Beri kaham no hale. Kanyar kera master. Kanyar kera master kok sama ibu nah jago kayak. Hai no confusion nangi tong kana biang otam khlai tong lai ni ke pikina na sai tong lai chalan ja dana lai tam mohni ke ama haya obong ke sankhana o dukani na baga sini girijani hote obong ke ponbo khora bubu yakong be bag na apsa pren khlai nai te abang bangai snam nai te hotel sangri nai genorok nai tongni ani video no pulan simi paithak jora mohon ke lairu ang bangai khanani bagai bebang no ready mohon ke abang ni mairu Sa sagari omot tang bagai jai jong. Omot tang khlai jang sagari kisa. Team di sini Eh. uploke team food festival kam team di khlai dongo. Ngakai team noti food festival khlai dongo. Ajago sini program ni top ke khuk musik pajak apno sini kisa test khlai dongo. Ge baheng jaga ta thok jaka. Nalai kothok. Oro podre pod samung dongo. Lekai kulpai ya samung. Aba ke samjak apno city ni mukumuno rominang na bagai o samung ter pajago Na hambai sat. asing Ma tungwan satung. Somebody kisah kok sagari. Tama. Kisah kok sagari baru family. Orang ko sini Kristen ni Christmas melah ni kayo. Oh, ini food festival. Ngogoy sini Kristen family rog non mo yang tong thak ka kam ka kata. Jelek. Kalau nongja kata na. Mani rog gen kam dong ma pai chalangan tau awang rog tong ba. Tam pajah ni bekasong to. Ang ko awang rog na mo rog panya na tong ta. Dah hambai aku. Mai plata besuku. Ha? Mai plata besu. Mai plata ekho. Bayis kuasin di tau. Ekho.
chini 5 dikondok joto mosalajak tongtholajak hingke o video no ang upload khainani ledeng ithanga mo 2023 ni December 21 to 22 tarik ni se norok nakar khaidi ledeng mani bagai hingke norok bai asung no chine haina hemalai phina next video o